Dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Danas igramo Hunger Games na serveru Knet. Imat ćete link u deskripciji, tako da ćete moći i vi da igrate na ovom serveru. Krećemo za 3, 2, 1. Idemo! Ne, fakao sam se zadnje. Budite to, macane. A ne, ništa. Ale, beži. Fucking hell, lišće. Ajde, trči. Sad ću da ubijem ovog ovdje. Motherfucker, kako mi zezu. I da, bit će mogu da izbacim klipove svaki dan. Posto, škola, sve to znam kako. Moram da učim i sve to. Gdje si ti krenuo? Taj lik ništa nije. Ja bi on ni došao. Gdje si krenuo kad mi samo nisi probao Minecraft? Ga nabijem. I sad ovdje tražimo čest. Evo ga čest. Hrana, sekira, to je to. Ovdje da ima nešto. Ovdje nema ništa. Ništa. Ajmo da imamo od onog broda tamo. Mislim da tamo ima. Prvi put igram ovu mapu. Nisam igrao, jeste da sam igrao dosta na ovom servera. Prvi put igram ovu mapu. Sad ću vidjeti. Kad bih imao sad čamac, pa da... Tako. Da me neko prati me to, dobro. I imat ćemo nešto novo na mom kanalu. Znači, bit će novi gameplayova. Probat ću da izbacim jedno, 2, možda i 3 klipova u jednom danu. Ali, ne znam, ne bih mogao, pošto trebam mnogo da učim. Dočest. I to znate već kako je to. Da, ovdje samo ovdje nešto. What the fuck? O. What the fuck? Ne bi znao što to. Ovdje ne mogu se kupiti. Ovdje kao... Mama da ubijeć! Ima kao zgurne i vije. I gotovo. Ovdje ispod ovdje. Ovdje ovdje. Idemo dolo tamo gore pa poslije ćemo onu džunglu. Stvari, poslije ćemo onu pećinu tamo pa u džunglu. Ono je klej. Kam? Gdje da dođemo? To meni piše... Stavljati. Imam ceo led raku. Imam drveni mač. Što je sranje. Koliko onda je damage? 4. Lepše bi bilo kad bih imao iron i diamond. I šta diamond? To bi bilo odlično. Ovdje bi bilo chest. To ne vidim, ja sam vidjela neku knjigu. Sad ćemo vidjeti. Tu nema ništa, za sad vap se drži dobro. Ovo mi dobar. Ovdje imamo crafting table. Imamo neke rupe, ovdje imamo jedan chest. Spravo ovo je slowness, tu da bacim na neku poslije. To je dobro. Tu nema ništa. Ovdje nema ništa. Tu nema... Dobro, ovdje ima onako... Iako ima neki chest, neću sad da se nađu. Ne! Dobro. Upadam sam u tu rupu. Glupo mi je što ne mogu da rušim da... Ovo lišće da se... ili zemlje i tako nešto. Dobro, zemlje ne može na serveru, ali lišće mogu na nekom serveru. Ne znam kako se tačno zvao.
Ja sam igrao Hunger Games na njemu. Mnogo dobar sve. Moramo da idemo pilotenu. What? Kako mi se ovo povećao? Eno ga čest. Znao sam da ovdje mora da bude neki čest. Kako nam... O, to batice. Uzdu sekiru za sad. O! Ani bre malo. Samo da pojačam. Tako. Nadam se da me lepo čujete, ako ne JBG. Šta da radim? Kupio sam nove slušalice. Stvari, nisam nove, nego kupio sam slušalice. Pošto imao sam ovaj... Real cool time asset owner. What the fuck? Kada to? Ovako. Eno ga čez, bre, pa eno... Jebe. I to. Ovdje nema ništa. Doduše mogu sam i ovdje da se spustim. Ovdje da li ima nešto. Ovo čest. Jeste, kako da ga pokupim. Nije tu. A, tu čest. Ne mogu te da ga pokupim. Ajmo se dođu, u stvari ajmo na spav. Dobro smo otvorili nije. Sada mi dobro došlo neki nove jače oklop. I neki iron mač, ne, ali... Ah, fuck! Motherfucker! Yeah. Evo čest. A, je bre, koji ti kurac. Kako je da ga pokupim sad ovdje? Ovo je stvarno kad ne možeš da se pokupiš, šta je bro? Neki trolevi, šta reći? Još 3 igrača, mislim to za ovu mapu. Je li ovo spawn? Nije. Dobro, čest je. Dobro. I... Smo bili mi ovdje više. Ajde da smo bili ovdje. Samo vidim. Ja mislim da je jasno. Jasno. Onda je ovamo taj spawn. Ovamo. Sad ima svima da jebe mater. Ajde da dođemo do spawna. Ajde ovamo. Tu gore. Ambanda my shot. Ah, det var det. Och det är nu. Imamo da je jabuke to... Wow! Šta? Vidim čest. Hrana, golden. Mogu bi da uzmem ovo. Sad ćemo da se vrnemo gore i idemo ka spawn. Nadam se da je vamo spawn. Evo. Tu. Samo da nema nekog ovdje pa da me gleda. Ajde da promijem da neko.
Sada sad čekamo ovdje ili... Ovdje imam, pa imam, se popne tu nekako gore. A ne, tu jebem ljudi. Ajde. To. A sad niko neće, ja imam strah. A čekat ćemo ih. Bla 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 bla. Lača je skoro, nije to su cvijeće, to je cvijeće, nije to su cvijeće, nego to je cvijeće. Ajde, desta igrači. Čekiramo ovdje. Ui. Samo isključimo ovu muziku, baš je dosta. Tu. Može. Koliko si players. Ajde, kad će da su čestovi refreshovani pa da bude 2 diamonda, imam jedan sticker, da napravim. Diamond sword, pogledajte sasvim fancy. Dobro, nisam neki beatbox. Bolje je muđak freestyle. Bolje je mene da čujete kakav sam ja. Užas je da se potrese ipak. We are the master of the parkour. Ah, fuck. Idete pravo na stvarnoći. What? Šta je desilo? Izbacilo nam se servera. Možda će... Ne, to nije u redu. Izgleda da se nešto server popravlja. Dobro, izvinite zbog ovoga. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se uskoro. Ćao!